mtu mwingine. Yesu anasema nimekuja kipofu naye apate kuona. Na kama kuna kipofu moja hapa leo jioni, macho yako yafunguke, macho yako yaponywe. Haleluya. Jambo la tatu anasema nimekuja, Roho yuko juu yangu, ili wale wafungwa wafunguliwe. Amina. Waliofungwa wafanye nini? Kuko mtu takutana iko kiburi, baba alifungwa na kiburi. Nini? Kiburi. Ukimsalimia jambo, bonjour. Anapi hakuangaikia hata. Iko kiburi, masifa moya yenye haina hali, ni prisonia wa vile vitu. Na nakwambia mimi sitekee na watu. Wako makabila zingine zenye unasikia mtu anakuambia aseme mwanamke ni imba, siongee na imbo, siongee na imbo, siongee na imbo. Wali juaka ule ni imbo, kenda oa imbo, imbo inaoa nani? Mtu kiburi, amefungwa na mila ya kiburi, amefungwa na kiburi ya cheo, amefungwa. Yesu anasema nimekuja kusudi ule naye awe libere, akuwe huru. Amen. Mtu mmoja alisoma tu anapata niveau ya D4, D6. Masifa moja. Mungu baba kitembea, ule mtu anashinda dunia yote. Kiburi na mafungulo. Mkartie mtu yuko anatembea sa dendo. Na ule mtu akikutanana na Yesu, injili ya Yesu inamugusa. Biblia inasema mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Amen. Ni wabo. Sikiliza nikwambie, Kristo amekuja kufungua wale waliofungwa. Nilishuhudia siku moja Sayuni, sijui kama mtakumbuka, nilipokuwa pale. Shemu jamaa yetu tulifungwa na pepo ya kuoaoa na kufishafisha. Amina. Tumezaliwa watoto 11 mwetu. Sasa tuko bawili. Na ukiona foto ya mloko yangu sasa, njoo na nifata ya mara kenda kule. Njoo mwetu tuko naye. Na utawaza ni mzee. Petit pombe na yeye na pombe. Njoo ya mjamaa yetu wili. Yeye na busharati ameoa banamuke mpaka saa anafika kuonze sasa. Anaoa leo, anazala huku, anafukuza. Anaoa, anazala, anafukuza. Njoo familia yetu. Baba yangu alioa banamuke 8. Ni kifungo kinafunga jamaa. Ya tatu ni kufishafisha, yani tunazaliwa tunakufa, tunazaliwa tunakufa. Ule mloko yangu na ile 11 femme yake amezala 16 enfants. Sasa iko na 4. 16 iko na ni vifungo vinamfunga. Na bakwa boshangana baba mamloko bote wanafungwa na ile hewa. Sasa mie nilipookoka nikamupa Yesu maisha. Wakaanza sema huyu naye haiko, parce nilikuwa nakufa, leo nafufuka, na gonjwa, na badilika. Utukuzwe Yesu. Nitaitangaza injili yako. Ndio maana wakati ninamhubiri Yesu sisi yake niko na shaka. Baba yangu franga alipata mesai ana hata nyumba, minjo mina muweka. Minjo bose watu. Umaskini moya ya hali ya juu. Samina ukoka wanasema huyu anahangaika hana vya kufanya. Nikampa Yesu maisha. Mama yangu akanilainia, kalainia. Tusikiliza, attention na watu. Anaweza kosa msaada ya kukupa na tona tafuta msaada, tena yeye peke anaanza kukulaini. Nilipookoka mama alilainia, akasema kama ulinyonyaka ili ziba ukaenda kwa hii mgongo nikakubeba 11 mwezi kungu, hautapata kitu maisha, hautaendelea kafasi. Sasa sikiliza,
niko katika imani, mateso ikakuya, unakosa kiato, unakosa shemizo, unakosa kila kitu. Kumbe Mungu si kama mwanadamu. Anapokuwa iko natengeneza njia, unaweza iona sana ni magumu, kumbe ni furaha. Katoto kangu ka kwanza kafie kakagonjwa, bakasema naye anakufa, anaenda tu sawa na wenzao. Tukaingia maombi siku tatu ya mafungo, mimi na nyumba yangu na wenzetu. Katoto kakapona kopeke bila dawa. Leo kiko kwake, kiko na watoto wengi. Tukaanza zala mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, mtoto wa nne, mtoto wa tano, wa sita, wa saba, wa munane, na bote biko hai. Wakaanza sema huyu naye ni mulozi. Hii bwana, hii muiangalie mzuri. Inapaswa kuwa ilienda kwa wafumu zaidi ya wenye watate walifanyaka. Nikaelewa, ndio, sikatale. Nilienda kwa zaidi ya watate yenu. Kuna Yesu mwenye anafanya waliofungwa wakafunguliwa. Amen. Yesu alipoingia akatosha ile vifungo vyote vya jamaa yangu. Haleluya. Akatosha vifungo vyote vilivyokuwa na nikijua, anasema roho yuko juu yangu, amenituma niwafungue wale waliofungwa. Kama ulifungwa, jamaa yako ni wakurendera tu, rendeza. Zama ndani ya Yesu atatosha vila vifungo. Yesu akanifungua, na leo si regrete gisi niko. Kweli kabisa, na ukiniona unanitamani tu. Haleluya. Ukiniangalia tu naangalia neno papa mwenye anaelewa. Mama yangu siku mimi nenda mtembelea, mimi nasikia nasema gawe pasitere sasa. Pasitere. Mtu ajuaje kabisa? Unaona kitoto, mtu anaweza katala kitoto kike kapata hapa juu ya padiri. Padiri alimwambia siku na msemesha no lainiwe. Bakanikungutia na kanzo. Nikasema okay, lakini sikiliza nikwambie, hakuna laana kwa walio ndani ya Kristo. Amen. Ngozi sema senda mlainia, anda mfani nini? Au watamkata masakramenta, wakizikata zingine zitaota kwa Yesu. Sasa yenyewe mama ananiona. Anaangalia, huyu ndio alikuwa anafunga jamaa yetu mpaka sasa. Mimi ndio chef kila kitu, muite pasteur. Yesu nakuwa mtamu, Yesu nakuwa mzuri, Yesu nakuwa mtamu. Alikia fungua wale waliofungwa. Na magharibi ya leo, kama kuna vifungo likuwa kandani, Kristo yuko anafungua. Unaona mfamilia yetu mnakuwaka hivi, wewe enda tu kwa Yesu.